Tashun Hechos Yu'un Apostoletik ta capítulo 27. Te Pablo la yich tikunel bael talum Roma. Hichayal betik teshun diose. Hich chahpa yu'unik te yastikunotik tabarco taskinal Italia. Hich te Pablo sok te yantik chukeletike akotik bael taskab tehtul centurión te Julius bile te ay tay atel tasventahtik soldado etik yu'un te César Augusto e. Hay un barco julem talum Cesarea te talem talum Adramitio te yash bahtish kalal tabay te lumlum tik te ayik tati mar taskinal Asia. Te ochotik bail a, sox hoinehotik bail uk, te Aristarco, te talem talum Tesalónica, te aitaskinal Macedonia. Tayank alk otik talum Sidón, te Pablo la yich kushtayel, yuun te centurión te Julius bile, ak bot permiso tayilel te kermanotaktik, te ayik te ae. Sventa yuun hich meyasta te buk maklinel yuunik. Chaochotik shambail tabarco, hilku untik telum sidone, te botik taspat Chipre yuun vokol, yak tabel te barcoe. Ska te bitil stohlines ba sok yip te ike. Tek ashotik bail tamar tabay tiil teskinal Cilicia, sok teskinal Panfilia, hich lahtahtik telum mira te ay teskinal Licia. Te centurión las tajun barco te a te talem talum Alejandría, te yashbaht kalalta Italia, la yik otik ochel ta barco, ay kal te benotik ta kunkun ta barco. Wokol las tahtik oel ta ba yelaw te lum nido, skah te ay wokoltik yuun yip te ike. Kashotik bail ta ba yelaw skinal, te Salmons bil, te botik tastiil Creta, te hoitaibil tamare. Vokol nashk ashotik bail taba istiil tiil te skinale, hatotik ala lahtahtik telum Buenos Puertos bile, te nopolilos basok telum Lasea. Chayish bayal kal kuuntik yuun te bele, sok ha yorailish te mashu shben a te barco etike, yuun ashish yorail te kin yuun ayuno. Hasventail te hich layal ta tak uywane te Pablo e. Viniketik yahnas tohol te malekuk yash shkotik talok el te meyash benotik shambail ta barco yameshchay te ihkatzile sok uk te barco e. Sok yamesh lahotik uk te hootike shi te Pablo e. Haugmeto te centurión malashchun te bila albot yuun te Pablo e. Ha lashchun beiskopik te yahwal barco sok uk te macha volvane tastihel te barco e. Sok te bitil mas mulanik te teyash kash yuunik a te invierno e. Kol spisiluk la yalik te hatlek yakihkitaitik hilel te banti ayotike. Yuun yakiltik te meyashuku untik yahtahtik te fenice te ha yonahi barco te ay taskinal Creta. Te yelavines ba sok te noroeste, sok te sudoeste. Te yashkashku untik a te invierno e. Te bitil tal lekil ik taba istohol sur. Hich las kuyik te yashhuku untik te yashkashotik bael kalal ta fenice hich te bitil snopohike. Hich hachotik shan ta beel ta barco. Benotik bael tas tiil skinal te Cretae. Matonahtuk beneltik a te tal tulan yikal huracán te Euroclidons bile te tal tas tohol nordeste. Tulan kah te tenel yuun te barcoe. Tulan kah ta tenel yuun te barcoe. Te bitil mahuku untik te yah tohtestik shan bail te barcoe, hich las tenotik bail te ike.
ashotik taspat te chinkinal hoitaibil tamar te claudas bile. Te mah tebuk a te ike. Te mah tebuk a te ike. Wokol nash hu kuuntik slikel ochel tamukul barco te chin tsail barco te banti yahkolta bahtike. Tik alal moemish kuuntik a te chin barcoe. Hich te tih barcoe tike las basulayik ta chukel ta olil te mukul barcoe. Sventa yuun yayak beishan yip a. Sok hach shiik te me yashtenotik bail alal tabay. Bik awal si al mar. Sok hach shiik te me yashtenotik bail alal tabay. Bik awal si al mar te sirte sbile. Hichlas skohtes beyik spakul te barcoe. Hanash a tenot bail yuunik. Hanash a tenot bail yuun ik te barcoe. Taschebal kal skah te aito bayal te tulan ike. Hich kah chohik ochel tamar te ihkatzil shkuchoh te barcoe. Tayoshebal kal pisiltik la chohtik ochel tamar te bila yashtun tasventa te barcoe. Bayal shankal te malakiltik shohobil te kal sok te eketike. Sok shuht maba pehtzah yip te tulan ike. Sok shuht maba pehtzah yip te tulan ike. Hikashel pehtzahishko tantik yuun. Lakaltik te mabayash kushinotikish tahpisiltike. Te bitil bayalish kal te mayuk bay veemotik shuhtuke. Hich te Pablo elas tek ansbata yolil te tih barco etike. Hich la yalbeya yik. Viniketik halek te lahuka chunik te mash lok bail ta kreta te shone. Mayuk hokoltik lahtahtik te hichuke. Sok mayuk bilach ayem kuuntik yotik te hichuke. Hogmeto yakalbeyesh ta orato mamesha melawotanik. Yuun mayuk macha yashlah tuluk. Ha nash me yashlah stukel te barcoe. Melel te diose te yuunine hone. Sok te ayon ta abatinel yuune. Ta ahkobalas te kambon ta tohol tul chul abat yuun. Hich la yalbon. Pablo mameshivat puerse yashkoa te kana batas tohol te muk ahvalil César ta Roma. Sok haat ta aventa te Dios. Ya kushinuk uk spisil te macha a huineh ta barco la yuton. Hichiun te haesh viniketik ak asmukula botanik. Melel shchunehko tan te spisil yashkota pasel yuun te Diose. Hichnish te bitila yalbon te chul abate. Haugmeto puersa me yashko kah tzahukotik ta barco. Sok ta barco. Puersa me yashko kah tzahukotik ta barco. Ta baichin kinal te ay ta yolil mare. Shite Pablo. Taschebal semana benel tik a te keheliak ta tenel bael yuun ik ta bay mar Adriático. Ta olil ahkobal las na ixtohol te tih barco etik te nopol ayotik ta lum kinal. Hichlayak ikoel te ha tes spishibal snahtil te hae. Hichlas na ixtohol te aitoshan tab ta haw te snahtile. Ben shambael te buk te barcoe sok las chap isikshan. La yilik te hananish hola hun haw te snahtile. Hich kah shiik te me yashko hinuk ta tontikil ta timar te barcoe. Hich la yak ikoel ta ha chaneb ancla takin. Ta yit barco te yaskom ta bele. Las koponik Dios yuun te yakuk sakubuk ta ora te kinale. Haugmeto ska kasnopik te tih barco etik te biyayut yash anik lokel tabay te barcoe.
Hich las likikwel tas bamar te chimbarkwe yu'un yashbayak ikshankwel yan ancla tak'in tabais hol te muk'ul barco tas k'opik. Hich te Pablo el ayalbey te centurión sok te soldado etik yu'une. Teme yu'un mash ainik ta muk'ul barco tehtih barco etike mash hu yashkolesh uuk te haeshe shite Pablo e. Hich yu'un te soldado etike la set beyik yak'ul te ch'in koltay hibal barco e. Hich la yak ch'ayukwel tamar te k'alal nopol yasakubish te k'inale te Pablo tulan la yalbey spisil te yantik te yakuk ve'ukik te buk hich la yal. Shchan la june balishk'al into te maba vayaleshe sok te maba ve'emeshe yakal beyesh vokol te yakuk shve'esh te buke puersa yask'an te yashve'eshe Sventa yu'un ya meyich yip te abak etalike. Melel tul mash lahesh. Nihlihkuk tzotzila holik te yashchaye shite Pablo e. Lahel toyotan ta kop'a te Pablo e. La sak te baje la yalbe vokol Dios yu'un ta komonsitil. La shet och sve mukub k'inal la yayik tas pisilik yu'un. Sok ve'ik uk. Te hich kipaltik tah pisiltike, ay vaklahune b'xchan lahun vinik 276. Tah tul tah pisiltik te ayotik ta barcoe. Te k'alal lah yotanik ta ve'ele, kah xch'ojik ochel ta mar te trigo te xkuchoj te barcoe. Sventa yu'un hich meyaxtoy xan moel a te barcoe. Te k'alal sakubish a te k'inale tehtih barco etike malas nabik sba te k'inal te ban ti k'oemotike. Haugmeto la yilik te shohol ochel ta k'inal te mare sok te ais pamlehal sti'il bael te a te ta k'inale. Las nopik te ya shkoj shihik lok'el ta k'inal te barco. Las nopik te meyash k'oxihik lok'el ta k'inal te barco te meyash hu yu'unike. Hich la set beyik yak'ul te ancla ta k'enetik te yash hilik ta yetal te mare sok las til beyik xchujkil te cheb spalateal te yastohtesik ta beel a te barcoe. Sok las slihch'an beyik muel spak'ul shol te barcoe te yashnitot bael yu'une. Hich las tohlinik bael ta bais pamlehal te k'inale. Hagmeto las ta bais tsobos ba muel shial te mare. Te kahtza shol a te barcoe. Hich te yite vuyultik baht yu'un yip te mare. Vuyultik baht yu'un yip te mare. Te soldado etike kasnopik te yasmilik te chukel etike. Sventa yu'un hich mashkolik bael ta anel ta nushel. Haugmeto te centurión malaskan te yashlah te Pablo e. Hich laskom te soldado etike sok la yalbotik mantal ta pisiltik. Te hayebesh te ya naik nushele neel shach'oj abaik ochel taja sventa yu'un hich meya ataik te lum k'inale. Yan te haesh te masha naik nushele ha shatzakik suhtel te barcoe sok te smahk'alel ste'ele. Ha me shakoltaya baik lok el a k'alal tabay te lum k'inale shi te centurione. Hich kolotik lok'el taja pisiltik talum k'inal. Dios me ayakbet bendición yu'un texch'ul k'ope.